Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SDIT Al Furqon, kembali lagi di acara Tasmi Quran yang ditayangkan setiap Senin pagi. Bersama kami, nama saya Naira Syauki Arsyifa, kelas 4 Ibnu Mas'ud. Saya akan membacakan Quran surat Al-Mulk. Dan sahabat saya akan membaca Nurhania, kelas 4 Said. Saya akan membacakan surat Al-Basir. Tapi sebelum itu, kami berdua akan membacakan Quran surat Al-Qalaq. Disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ala ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammalin masya'in binami manna'il lil ghairi mu'tadin asim utulim ba'da zalika zanim kana zamali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimu 'alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunna musbihin wa la yastasnun faqafa 'alaiha qa'ifum min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarim fatanadaw musbihin an ya'udu ala harsikum in kuntum sharimin fanqalabu wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yawma 'alaikum miskin wa qadaw ala harsin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya waylana inna kunna taghin asa rabbuna ayyubdilana khairum minha inna ila rabbina raghibun fadzalikal 'adzab wa 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun 'alaina balighun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika zanin am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastaqim khashyatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun fadarni wa man yukazzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin am tas'aluhum ajran fahum Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal aziz. Alladzi khalaqa al-samawati wal arda nara fi khalqi rahmani min tafawut. Farajjala ajal qarrina wa ibadika al-sawati wa law zayyana as-samaa'a bi masabiha wa ja'alnaha al-hayati fa'alna lahum 'adab sa'ir. Alladzi kafaru bi rabbihim 'adab jahannam wa bi'sal masir. Idza kuntum billahi aw bihi maka ayatun al-ghaib kama fiha fawjun salam wa lam yakun nasir. Wa laqad ja'ana nasirun sanaquna nasallahu min ayyin antum fil ibani nasir. Wa qawluna nasaqawati kunna fi habisir. فاعترفوا بذنبهم فسوقوا لأصحاب الجحيم إن الذين يكفرون بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم في جهنم إنه عليم مقتدر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي جعل الأرض في منابها وهو يرزق وإليه أمن في السماء يسجد له وإليه الأمر أم منكم من السماء يعلم حسبه فسألهم كيف نزل ولقد نزل الذين أولهم كيف كان نكير ولم يروا نقير أو خافوا يوم إن الرحمن إنه يريد Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa tahjur wa la tastakbir wa rabbika fasbir idza nukira fin naqur fa dzalika yawmul din alladhi yawmul yasir alladhi wa man khalaqtu hida wa ja'alahu malam mamduda wa dina shuhuda wa mahattu lahu tamhida yawma mazid alla innahu kana li ayatina anida tawridu unda innahu faqara wa qaddar wa la yaqaddar summa qila yaqaddar summa azaf summa abasa summa adbara wastakbar fa qala in hadha la sirri
إن هذا إلا قول البشر تصديق سقط وما أدراك ما سقط فأتي وأتت وهب للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إن هذه القربى نذير للبشر لمن شاء منكم أن يأكل إليها كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سبقكم فيه سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نعبد مع الخالدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وما تنفعهم شفاعة الشافعين وما هم عن التكذيب بمعرضين كأنهم مغفرة الرسم مصفى بل يريد كل امرئ أن يؤتى ما شاء كلا بلا يخاف الله كلا إنه تزكى فمن شاء ذكر وما يقولون إلا أن يشاء الله أهل التقوى وأهل الله